Oh, come on. Oh, yeah, Shabas. Yabona speech. Ngibani Shabas? Awungiyekele man. Kwadini. Kwadini. Okay, kwadini. Thola phesheya leligama le. Etu, America. Got friends. I told you. Wena ngathi bakusuka kancane we. Bebangeke baze kancane. Bebangeke uthini? Khuluma na. You see. Lalela man mfo lalela. Yeah. Unayi-under lemnyama. Black color yami speech. Yes, ngiyakwazi black color yami. Ungivele kulamanye ama bright colors. Ilokuzana noma seyivest noma selishete lemnyama. Kude lokungeke. Athulo konke, jacket noma yini. Lokumnyama unako nje. Konke kumnyama nemakhethi namnyama kulendlu yami. You see. I told you. Good. Lalela ke kwedini. Mhla ka 20 December lesiya kuthi 2025 sakhumbula. Kanboso galuthi uyaphi? Ngalotho aka achieve lutho. Sik 2025 kune event lapha eMavuso. Trade and Exhibition Center. Yangibamba enombolweni. Usasekhona kusikisa. 20 December 2025 eMavuso Trade Center. But it's Friends of All Black. Ingako ngikubuta le and. Khuluma nami man. Ngawukhuluma indzabe emathikiti. Kuthi siwathola kanjani? You see. Hayi lento yempelebhethe. Lo waloya wena sewafa siyakwati lo. Akhona inemathikiti sibisho na. Akhona suka ku general lapha siya VIP VVV even na 7 VIPs. Uyabona newe bantwana akhona emathikiti. In fact bantwana bavumelekile la. Hayi phela kufuna ngabe kuya December ba. Oh, ngilo December lo lokwenda kanje. Sibona lokuthi ubuye ekhaya manje bese siwarit lapha ehlathini. Ngiphose ngafa imindozolo khona lele lethi yangithe. Utasthelela le TB yakho wena. Kukhona lothi uyangithela. Ngiyalithenga nje manje la ngiyalithenga nje nyalo la. Online labathikiti akho speech. Online phela. Ithi ngivele ngithenga nami ngiyalithenga manje. Okay bye. Okay, bye. Walala siyakushiya kulo December. Friends of All Black.